Loron dia telespectadores sira hamutuk fila falea hau ika monis ia programa Feto ia Carreira. Dia tambah sama ia programa ne honaran Feto ia Carreira tambah programa idane especial tep-tepes ba Feto potensial sira tanto ia negócio ia carreira política, nomos ia carreira divertimento, nomos carreira sira selutang, nebe magbele motiva Feto maluk sira. Dia que edição primeiro idane amio na special guest nebe mak multitalent tebes bonita e matenek ita bele diha nia designer ita mos bele diha nia kerk nai ono felis ita mos bele diha nia pintura mai be hakara katene claro liutan mai ita hare ni profile mak tuir mai ne. Eufrasia Vieira o Ivi Moris ia dili ia lorong rua nolo racing ida Fulan Junyu tinang riung ida atu sia walu nolo racing 5 no dadau kalau helanya karera ia Jakarta Indonesia ia ria fashion designer pintora hakerek naing kompositora nomosai filmmaker. Desde kik nia mama Helena Monteiro hanoring ona dejenya no arte husi samring kerus hamutu koni papa Claudia Vieira. Kusinya papa no mama, Ivi hahu aprende bara kona valores moris. No hanoring nia sai feto nebe força, feto nebe loki ang na fating ho dia aprende bot fong turnya pesyong nebe nia rasik di sidi. Husi decisão nebe nia foti, Ivi la preocupa kona ba percepção ema kona ba nia personalidade. Nebe importante hatur nia ang sa ema nebe matene klaus date hari husi físico. Mentalidade ne makhalon ya decidi ho di completa nia passion ne ho di hasai licenciatura access higher diploma in art and design ia Oxford Valley College. Ho dedikaan ia area arte o lorong ia sai conhecido sai hakerek naing fashion designer actress ka autor bahalo filme no sai scriptwriter. Ivi talentosa tebes nia mos consegue ona hakerek novela romansa Victoria Helena's Brown Box no sai bestseller iha Jakarta Indonesia. Ia ni carreira nia sempre tau as identidade timor sai ni identidade. Nia sempre tau tais ia ni atividade tanto iha viagem ho promove timor ba mundo. Bania talenta ne benia hetang hani sangrasas ne benia tenke koida aprende no hafong na fati. Mana Ivi dia kalai mana Ivi. Latihan kata kau nih salah satu fans mana Ivi nih yang mana Ivi. Ya kuliah tambah sama mana Ivi gosta pintura. Pinta ho drawing is my soul. How desde que congres how gosta pinta, tambah how pusi pinta, how bele, expose how your feelings, especially as example how to entertain labarik sira in psychology, wahira kona ita hanoring labarik sira hanesa A B C D in subject sira enggak mungkin remember. Pasti sira la hanoi. Mas mahira kona o hanorin sira ho praktek like o folk color mia muting kino sira akan remember. Fácil lihat hanoi liu. So that's one of example. But how gosta buat pinta desses que conqueras. E kona ba arte it's how gosta hutu. Mana Ivi mais ou menos bem gosta pinta saída dit. That's a good question. Qualquer outro. Eu gosto de pintar vestido, fashion illustration, abstract. Depende how you mood. But most of it, eu gosto de fashion illustration or abstract. Yeah, eu gosto de hobby, illusion, and I think it's fun. E depois, eu gosto muito de pintar uma auto com a architect. Yeah, so at the moment I'm designing my own house.
Mana Ivi, pinta nih inisiatif mai usi Andra ka o familia ka, kolega ka? How fall in love ia pinta começa usi haore hau ni mai. Of course, Helena Montero. She's so beautiful. Ina beke bonita, ina beke larandia, ina beke ina ba loja mai ni wan sirarek mai be ba emerson beke conhecenia basicnia. So wahira how fall in love husi pinta loja diang how hatene pinta. Mai be pinta husi how to describe people, how to discover people from outside and inside also. So Hanesonya hau dia, hau fall in love hau pinta, começa hau kala idade hau tinang hat, hau ni maing hanoring hau primeira vez pinta, maka laho hansenoras, hau uma. Yeah. Jadi husi basic udah hau aprende ona uma tengi ni kor hansane, aihu ni kor hansane. So yeah, husi começa jane hau gosta. Depois hau husi depois hau idade mus baoin na fata e hau sinta ni passion value art. Art, it's mean like lookies, what to do, everything about art, yeah. Ida ne mehi husi kikeran kau insa. Drawing, pinta has my house is having fun. Look, has a buat ke fun, like chilling and just. Has a buat ke passatempo is a hobby da meu. Mas be hau nunca tu sonha tu sai pelukis terkenal or whatever. No, hau essa gosta pinta de. Yes, mas be ulo hau kikuang tam hau pinta dia main sir consegue dia maybe hau belesai architect but baru maglos for dalan ne hau halai fa buat selo yeah. Dek telespectadores ida nema kan dada lia bara ko Efraze Vieira além de hanesan pelukis Efraze Vieira mos hanesan hakerek nain ba novel. Dia kakara katene claro litang na fating iha programa Feto iha Carreira. Ok, dek telespectadores sira na fating hau ia programa Feto iha Carreira. Dia agora dang kami ia ona uma larang, uma nebe mak bonita tebes, furak tebes, mai be mana frase ni hatais ohin lorang mos kapas tebes, bonita tebes, mana vi ohin bonita tebes o hatais tais ne, mas menos ni designer husi sema ni mana. Vestido ne design is Evie by Fraser Vera, is founded by me. The design is simple tebes, tais, obras, acho que é mais o acústica. Yeah, eu gosto tebes. Yeah, simple. Depois o modelo da neta bele usa qualquer casual or party, yeah. Mana Evie ia 2015 lança livro Vitória Helena's Brown Box. E mana Evie fonaran livro ne o Vitória. Tama sama Vitória mana. Ne história ne narak tebes e how kera que história Vitória Helena's Brown Box né e 2008. Yeah. E how kera história ne só que hasan how nunca tanoia to halaba livro, to halaba tamba if okay, how back by 2013, how mai Indonesia e Jakarta. Ami tu fokus Vitória ne hat bahal filme. Então Vitória ne livro ne angkat husi skenario, film skenario. Yeah, mas tama processo ia difficult, ia budget e financial, so sponsor Gramedi dia okay ta halolel novel lai. Novel então ami fokus ba novel, ami akhirnya novel ne quase fulang rua. Depois final editing, hamutu fulang hat. How so akhirnya história Vitória ne hanes buat que será mais haurai hani Morris também né based on true story of me and my family. So how so pro akhirnya dek. How nunca tano ya tal filme. Nunca tano ya tal novel ke. Privado how quer tamar haurai hani fons how fakar ba história né. Então pronto Siramos gosta da história, né? Ok, vamos kinda choque, também, eu nunca tanoim
buat sira hatu saya realidade hansane. So I thanks God. Maybe sama hili Victoria. Victoria ne it's hanya sang ita hatu haten victory hasang kemenangan. Jadi istornya ente Timor Leste ho Indonesia. Saya makonteste ihat tahun 75, 99 ho 2015. Jadi história dane ami fokus li ba love Roman story entre jornalista us Indonesia Andrea ni mai Timor ni ha missão em Timor mais serviço ne iha 99 ni mai soro menina ida nara Helena anta sinaro hadomi malu mak sira iho amfetora mak tau naram Victoria. Somehow hili Victoria ne tama Victoria it's kemenangan laos ba Timor Leste dek mabe kemenangan ba Timor Leste ba Indonesia iba itahoto tamba mensagem ya libro dane tamba que how back ba in the beginning Fofong Helena la simu Andrea tu ikus ni hatena Andrea ne ema Indonesia ni la koi simu Andrea tama iha 75 iha pro intimidator mengaku si pro Indonesia Helena Nina Amang ne Raza Alfonso ho Olivia ya sira mate wai pro intimidator si sira mengaku pro integrasi ne sira Helena Nina Amang Helena momentu ne se fulang walu antang nia odi membenci semua yang berbau Indonesia mesti ikus no fim nia sadar kata tidak semua Indonesia orang jahat, you know. Nebe ni perdua ni simu Andrea, entang sira halau seni relasauna makto iku serheta Victoria. So in this subject matter, how focus ba forgiveness manusia forgiveness and human right. Tamba serma acontece ona iha passado ona. For perdua bema tama wahira ita perdua ema laos ba ema selung laos ba mabe ba itani ang rasik tama sara wahira ita la perdua ema itani klama itani spiritu la kamang tama ita hak matek tama ita serai odi larang of course ita tu kusta tebes atau haluha mabe se wahira ola full forgiveness husik ema dan beke istraga one keep you in jail, you know, tamba ita la free. So when you forgive itani soul was free. So in this subject matter, so back to topic, to be a better main subject idane, I hope that Emma Sernebeke le story idane bele connect basira, affect basira, atu bele sai Emma Nebeke diaglutang, na sound diaglutang, nomos pa futuro diagnya. Oke, mana Ivi, ami rona informação katak mana Ivi ni livro de primeiro Vitória ne lança ia Jakarta. Mais ou menos tambah sama lança hili atu lança ia Jakarta, tambah salah ia Rai Timor. Tambah how heta sponsor usi Gramedia, especially Gramedia ne bookstore ne beke difficult tebes, tambah competição barak tebes, lar biru mar biru ke bele tama sernia ia sernia area. So when hira how how processo halo ba filme ne depois avet onhanes how mention ona atu halo kona ba filme ne itu ikus nia boss editor nia owner of Gramedia maybe ita tem halo livro lai so how is saying how nia livro ne ba Gramedia lato orajida sira mana kires congratulation me how so depois I was really happy maybe how espera kata hanesan bos editor mas dia ona kata kebanyakan masih be sastra nessa Pramudia hakira que famosa sira livro que 4 ke 5 foi ensaio sastra my be livro Vitória is my first book my be qualify sastra so yeah I thanks God usi livro Vitória ne ia kelanjutan kala hanya satu diadopsi ba filme ka ou insa? Agora me atu halo processo ba filme. Puto tudo pronto na só ia falança ia budget mas a minha target história né para halo ba filme e eu acho que my how is a good idea tamba filme dane hatu hansan last time how ia meeting ho senhor José Ramos Horta ni hatete kata ka
história quando a Timor-Leste ou Indonésia, hanessa foi exemplo dia kita barai liur. Ita pernah funu, ita pernah hirus malu, mas be ita hamutuk fale, ita perdua malu fale. Também harai selu, hala precisamente serenara, mas até agora se reste funu. Funu ne nunca hoturek. So, Timor-Leste ou Indonésia foi exemplo dia barai selu. Seorang Eufrazia punya mimpi untuk menggarap buku baru atau berhenti dengan buku Victoria ini? Hau hakera hau siki com hau gosta kerek, los tamba agora. Hau siki com hau gosta kerek. Será mak hau sinte hau sempre kerek hau ni notebook diary. So my hau akan hakerek sempre. To hau feri mus hau sempre hakerek hele. Mas be hau neste momento hau kerek scenario, filme scenario ba cinema, ho FTV, ba televisão sira Indonesia né. And also pa second novel, hau hakere ruauna, mas be sira hau sidak hoto. Ne dunia hau se confusão ela ida nebe how to produce segundo nia. Mas be tur hau nia noing tina ainda ne hau se pending lel tambah hau serviço barak los de tina ainda ne. So maybe next year. Yeah. Ana Ivy, ulu pernah foti edukação especial rumah kono bahakerek? Specialist kono bahakerek now. My be how study art and design. How I access higher diploma in Oxford. How complete doni 2011. Yeah, my be includes 7 subjects: is a photographer, film, history, fashion. My be nesta momento da naba. How se confusão. Será a reden mesmo how to sim, how to hili liu, especialis liu. Mas beto ikus no fim, how hetan nule buat na bek how ni akarak, how akarak fokus li ba ia film, sutradara, ho script writer. Ja, e depois ia 2000 how my Indonesia ne, how fote film fundamental, ia how ne professor niam antes ne ni IKJ, so I'm doing homeschooling, so para fokus hatu aprender liutan ia area film fundamental, how to direct and in everything film fundamental. Maybe I'll focus li ba script writer and then film directors, yeah. Ok, dek telespectadores, além de me conhecer Frase Vieira Hanessa pintora, Hanessa hakerek nain, e a sisi lain mos Frase Vieira Hanessa designer. Hakar katene claro liutan, na fatinha programa Feto e a Carreira. Stay with us, don't go anywhere. Ok, dia que você na Fatinha muito com ami, é programa Feto e a Carreira. Dia que telespectadores sira, agora dadang ami ia ona area liur, dia kamu você na Fatinha homana EV. Dia atau tene claro liutan, hau se dada lia badak homana EV. Kona ba mana EV ini nian talento ida nbeke dalam rumah ita botir sidak katene, mana EV mos ema designer ida. Ok, hau se dada lia badak homana EV, kona ba tambah samak mana EV hil ya tu sai fashion designer. Dia mana Ivy mais ou menos bele conta ituan tambah sama sai fashion designer ou hilia tu sai fashion designer. Husiki kuang keras how gosta pinta baju-bajuan iwan hira how iha ida di tinanghat hani mai Helena sempre hanuring how pinta e how gosta how husine começa a how fall in love com a pintora, especially vestido e depois mãe sempre hanoring how suku boneca halo boneca mas be ia manual anissa ami suku boneca halo vestido depois husikapas depois hatama besra hatama ilele bahelara depois ne matan zerne tau lapiseira depois buat zera botão né para halo matan ya. So it's amazing. So husi começa na ba how fall in love how sempre hanoing kata lorong rumah how bele sai fashionista para anyway I'm just doing my best and God will do the rest. But I'm falling in love with fashion, world fashion, yeah. Ok, mais ou menos, mana Ivy. Não sabe gosta fashion designer? Fashion is my world, is my soul. Tamba
Wahira hau hatais, sera mak hau presenta usi hau ni hatais, usi hau ni Europa is my identity, especially tais. Tambah wahira hau tu bahan bedek hau gosta usa tais, especially wahira hau viagem. Hau viagem hau sempre hori tais insane. Par haturu ba mundo hotu katak, tais la ojek atu tais ba tradisional dansa. Mai be, ita bel halo kolabora oi. Ropa, lorong nia, it depends of the style, depends on nia concept nesera. So hansang hau for example ida, tama ema barak hanoin katak tais ne usa dek ba canta or halo jazz or ia festa não, mai hau hansang hau gosta viagem, tais make me so confident. I love it. I love it. Sinti save laws. Tama viam larang maliring ne bana sa taka mai bahau nian hau sinta hau feto teves. Mana ivi gosta designer, gosta fashion side side concept ba mana ni designer ne. As I say, concept idane how halailu how worldwide universal. Mas how focus li ba classic vintage and all. How gosta feto it can look sexy or belhare hansa sexy may be elegante because how near principle you can look sexy, you can look beautiful but in a smart way. Agora mana ivi atividade be barak tepteves ocupado tepteves. Então agora de onde halo ela será? Graças a Deus ia tempo idane how heta oportunidade de barak começa a fokus bahania second livro. Mos how ia oportunidade hatu lima filme ia teatro, cinema, layar lebar. Mos música, canta. Ia barak li tamai que eu sudah bela kuliah. Yeah, it's amazing. How agradeço tebas ba amang maroma que foi a oportunidade mai hatu halau buat sirane. Hi, Phrases here. Hani mensagem ikus maine how cara special ba hani feta maluk sira. Ia Timor Leste, how hadomi imi paramate, hadomi hani fuan laran. So, how akara teta ba imi. Imi bele halo sera qualquer. Use im serviço, use im career. Just do whatever you can do. Halo buatan baki imi sinti bele halo. Narangkata ita la bela estraga emaselo, As long we do in a positive way and just be grateful and be happy, mojida haturu base sere kata itane ane value. We are value and we are worth it. So use it privately and wisely. Okay, God bless you all. And one thing, ita feto pasti tatengi fear ita ni ang. Wahira ita matenek, wahira ita talento, but everything is just wisdom. Mus may how fear ita ni ang. Of course, may be fear ita ni ang ho haray kaan. Have courage, believe in yourself in a humble way. Okay, dek telespectadores, terima kandidat liabada ko Efrazia Vieira. Hen katak programa feto e carreira idane bele fo mensagem dia ba itane feto maluk sira nomos motivação bot ba feto maluk sira. Dia ko equipa en memak serviço lalu hato obrigada wine, hau Ika Moniz. Ciao.